Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerita petang-petang. Ajo waya aku karang ngingok di Cawasaka, cerita petang-petang lahotan ni say Tuhan. Galak ni han bubayang, juk ngahalin o Jawa. Kenya ni ingok kan terang nyoba ku bapak deja. Adang jong di batal kana listingan tinggal. Adang bejong lambung jan kanah mulok kebayar. Adang bejong deranguk ulun katong mak ninggok. Dang kimungan busisa kanah miwang nyuya. Adang nunjuk ke runi, dang nunjuk ke kuburan. Tah jari busuk malih, tawak jari kemutan. Dang lucak ijama kanah berhutangan khah. Kalau ngelimbanna kimak kaya mawatsah. Dang nyebat pakai lidi kanah menjadi ukau. Adang nyewil debingi kanah lemawang manjau. Dang kit dalam ban nupi kanah hulu puyuan. Ngani buah dang isi kanah tuoh jak badan. Dang nemon cawa supah ki emma makung munda. Silang tulis istilah tilik di tanah ribah. Dangani palas turui kanah menjadi ulai. Mandi tegi dang nyusui kanah meruyuh sapai. Dangani putih rekuh ki badan lagi sana. Tahmak melana tubuh umuk laju meraca. Sedang kena paiwayak cerita petang-petang dikala lagi sana, pagun juga terbayang. Lagi mamuk melamun, mak sempat kubabakan. Cuba pai tolong ingon, lapok kuti indayan. Cerita ku peradu, sedang kena pegau. Salam akun selalu anjak makan pagoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerita petang-petang.